Dobar dan i evo dobrodošli u još jedan video u kojem ću vam pokazati kako preuzeti i instalirati Python drugu verziju u kojoj radimo. Pa evo za početak otvorite neki preglednik, evo meni recimo Google Chrome i trebate otići na ovu adresu, nju možete naći u opisu videa, taj link odnosno poveznicu. Sad ovdje vidimo imamo download latest version for Windows, znači preuzimanje posljednjih verzija za Windows. Ne treba nam treća verzija, u njoj ćemo raditi možda kasnije. Nama treba druga verzija, u njoj radimo trenutno, znači download Python 2.7.11 odnosno 2.7.11. Ta verzija je trenutno aktualna. Preuzimaj. Ona se vremenom mijenja kako dolaze nova ažuriranja i tako da neće točno biti ta verzija vjerojatno kad je budete preuzimali, ali 2 točka nešto je sve prihvatljivo i bitno da je novija, da nema nekih bugova, nekih greški u programu, a vaš će program raditi na svim 2 verzijama, će vaš program raditi bez problema, znači to uopće nije bitno koja je međuverzija. Evo, preuzela se. To jest još koja sekunda. Evo ga. Znači, pokrenimo. Otvorimo datoteku. Evo, pokreni. Pa, ja bi je instalirao za sve korisnike. Sad, to ovisi o vama, kako hoćete. Na C disk možemo instalirati evo na D disk. Python 2.7 može. Python u redu. I evo čekamo da se lagano instalira. Ovo nam više ne treba. Da. Dopustimo. Samo lagano. To si ostavite, taj prozor uvijek otvori, ne znam zašto, ali eto, to je valjda potrebno. Finish. Evo ga, instalirali smo ga. Sad idemo ga potražiti. Evo ga, Python. Ajdemo ovako. Python. Mi ćemo koristiti ovaj Python idle. Python GUI u zagradi. Znači evo, ja ću ga poslati na radnu površinu. Evo, da mi bude lakše tu negdje. I evo, to bi bilo to. Sad, evo, to je to. Znači, sve radi, funkcionira sada. Znači, to je meni nešto kompjuter zeznu, to nije vaš problem. Evo, probat ćemo nešto. Uspješno smo instalirali Python. Evo ga. Hvala na gledanju i doviđenja.